Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. La'nu da'im ala a'daihim ecma'in. İlâ kıyâmi yevmiddin. Rabbi gfir verham ve ente hayrur rahimin. Aziz bravo, aziz vav. Bahs ما پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله سبا هست کردن علی علیه السلام چی واتو نیاوانو ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابوی القمی الفقیه وانو که حق در راضی بو Abdullah bin el-Hüseyin il-Muaddab az İbn Ömer nakl kenu ki niyavatu. Vatu ki ma saba Hazreti İmam Ali az peygamber sual kerdmi. Peygamber ma rahatsız bir. Yani hoşede niyami. Ben niyava peygamber ma. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi. No halışma çıko ki sabah Hazreti Ali şima bahs keni, tahkik keni, sabah dikkasi keni. Amacı nu çıko. Maksadı nu çıko. Ve sabah Hazreti Ali niye vanu peygamber? Vanu ki az lehakti menziletimi, mertebeyimi, mevkiimi çıko elik Hazreti Ali hem ze nuyo Hazreti Ali hem dereceş, makameş, mevkiş zeniyo. Yani az lehakti çıka makam mestu, dereceyi mestu alik lemedim. Nu miktar de dereceyi khwastu, mevki khwastu, makamu khwastu. Peygamber ma qası khora devam kenu vanu ki bizani ki kam Ali re hasbi kiro o mira has kerdo. Kam ki mira hasbi kiro Hak Teala ezdi razı benu. Ve kam ki hak dera razı bu mukafat de cennetun. Bizani ki kam ki Ali ra hasbi kiro cennette ab Kevser simenu. از دار میوه توبه ونو مقام خو ر جنت دیویننو بزانی کام که علی را حسب کرو نماز ده روژه ده قبول بنو دعای ده قبول بنو خبردار بر که کام که ایرا علی را حسب کرو ملکه حق ملکو سباده آف وزنی هشت چبر جنت سباده
benuya ve nu kişi kam jidi çeberre boğazı o çeberre sunu cennet. Kam ki Ali re hesbi kiro Hudayı Hak Teala Hudayı Hak Teala u pil ak kırs meşte kıyamette seyfe-i amel de ki dünyada çık kamcı kara kerdo nu sefera danu deste raste nu piya ve hesabı ni piya ze hesabı enbiya u peygamberan o peygamber ma sabah Ali devam konu vanu ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi bizanı ki kam ki Ali ra hasbi kiro Hak Teala Allah vakti ki insan candan o nijdiki merdan o nu müşkilat idi nu vakti asanken o kolaylaştırmışken o ve mezar idi kabr idi ra ju bahçeyi cennet ken o kam ki Ali ra aleyhisselam ra hasbi kiro Hak Teala çıka ki der vücudu de bedeni de damar est o nu miktar de be nu piya huri dano ve heştat piya ra ez kavme xo ez kesani ki nasken o ez hevalan xo ez kavme xo ez akrabay xo heştat piya ra şefaat kenon ve miktarı her mümin edede her mümin nu miktar de be nu piya cennet de huri dano ve şehir esto kam ki era hasbi kiro Hak Teala meleki merden ra vakti can daden insan can dano nu vakti le nu piya rusnano nu melekem bir şekli peygambero ki eno çünkü ki şu şekilde eno be peygambero vakti merdan nu şekilde anu eno şu nu melek vakti ki insan mırano du melek eno nekir ve münker vakti ki ame ters ra ez nu piya ceno nu ters anı yani nu meleko ve ruy nu piya nurli beno sipi beno ve Seyyid-i Şuhada Reis-i Şeydan Ebi Hazret Hamza mahşurken onu piyara kam ki era hasbi kiro yani Ali ra hasbi kiro peygamber ma devam konu vano sabah Ali Hak Teala kalbi dedi bir kalbini piya ilim dano hikmet dano ve zoneni piya dürüst kaçken rast kaçken ve nu piya az hatao yanlışo yüz beno ve Hak Teala az rahmet çeberan rahmet xub kenuya sebenu piya kam ki muhibbi Ali biro yani Ali ra hasbi kiro asmano de ve hard de dünyada be esiri muhabbeti hak
نام جنو کام که علی را حسب کرو بنی عرش الهی ده جو ملک به نو پیا استدا دانو و نیاوانو ای قل حق به عمل خالص تو başlamış کرده حق تعالی گناهان تو را af کرو نیاسده کنو ونگدانو کام که علی را حسب کرو ز آسم که روشنی دانو ز آسمی که آسم 14 دست و 4 زین آسم یعنی نورلی داخل محشر بنو صحرای محشر بنو کام که علی را حسب کرو به سر نو پیا تاج کنجه تاج دانی و به نو پیا کنجای عزت دان پرا پیغمبر ما قصو خورا دوام کنم وانو که کام که علی را حسب کرو پر کرپی سرات ده ز بلوسک سونو یعنی زفر رب سونو کام که علی را حسب کرو از آدر جهنم و عذاب الهی امنیت ماننو چینی بنیانه و ایزن شیان سرات به ایدانی و سباده جو حساب چینو و به نپیا دیوان عمل ده چیایی که کرد و نونا را با نکنیا و عملای چیزایی که واتو چیزایی که کرد و نینو را ölçmüş نکنی و به نو پیاوانی که بی حساب سو جنت یعنی حساب نجنی و پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله devam کنم وانو که کم علی را حسبی که رو ملکو sarılmış idi beni destani yani musafaha keni ve enbiya peygambero ziyaretunu piyara keni Hak Teala be çi vazanun piya çi vazan dano Peygamberime devam kenu vanu ki kam sülaleyi mira ehl-i beyt mira Ali ve evladani Ali ra نورا حسب که رو حساب ندانم چیزایی که کرد و ölçmüş نکنی و پر korpi kıyamet sırat emin ben yani ne tersanım ve sonu emniyet mananı. Ju piyayı ki Ali ve evladan Ali ra, Hazreti Ali ra, Hazreti Fatıma ra, Ehl-i Beyt-i Peygamber ra, hasbi ki ro, nu halde bimero, vanu ki ino sonu cennet ve ebe peygambero esti, ez kefilan nu qasiya khuyani. Kam ki Ehl-i Beyt ra hasbi ki ro, ino ebu enbiya beni.
Ebu Peygambero maşhur beni ve sonu cennet ve ez kefil anıvanı peygamber. Ve peygamber mevanı ki kam ki sülale-i mira, ehl-i beyt-i mira, Ali ve evladani Ali ra, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve dest-i İmam ra, Hazreti Fatıma ra, düşman-ı nino bu, kam ki düşmanı sülale-i mino, kam ki düşmanı ehl-i beyt mino, kam ki düşmanı Ali ve evladı Ali ve Hazreti Fatıma nupiya boye cennet niceno. Ebu Vacavanu ki Himad bin Zeyd Ali Seba Ehl-i Beyt-i Peygamber Hazreti Ali ve evladan Ali inora hez kerdini nupiya ve iftihar kerdini ki hez kerdan ra ve vatini ki nupiya vatini ki insan emel kenu kar kenu çi vanu nu şart kabul vanu ülki vanani İnşallah mak Ray Ehl-i Beyt de sonmi, Ray Peygamber de sonmi inşallah, Ray Kur'an de sonmi, Ray İslam de sonmi inşallah ve Ebi Peygamber, Ebi Ehl-i Beyt Peygamber, Ebi Ali inşallah mahşur ben mi ve az Hak Teala vazam ki inşallah ve hatırı nino inşallah mara afkiro mara hidayet kero mara eşşerro es kharabiya hifz kero ve inşallah Mehdi sahip zaman ra İmam Mehdi ra rev burusnu Allahümme ehtimlana bil hayri ve saade ve tevaffana muslimin ve elhikna bis salihin